itwe kamere kutwaganireho nawe akayati ati nyoku nawe mpika Tanzania nasanta stage nani za kuza stage ba Diamond Platinum no bare babanza stage bakabanza batagasa stage aza kakandi kagamumje kakandi kamera kana kagamumje akake nimekwa kugamumje akake kana kama zemba Tereze mbagambire mujenka wo kuyagambire fegutari twazigere Tanzania botatuka stage ne basoka ne baita ba Diamond bagamba muje mchamira stage mcha ba Diamond abo ne bachamira stage Regi na T Paulo ninga shina Truth ninga shinoha no hor kusinga bwa hati yes amazina na MC Mashweko kandi nabakira program n'ekibozi erizoba neja kubagambira yo muntu aho eri kwataka kimukawe okwate kitabo ahasigara ahandikira ina page egenera ina app ya shows ezire mu Western omwakogu ninga shokurga hate kuhisemu kwa mushanshu at least wana ureba shows ezindi yene za kugambira norangwa abana bagerezo ku improvinga Western yene yimuka abo kuba noreba abaturemba kora concert ninga shows hati wana ureba ababoyizire abamo babiri bataka kozire abandi babiri bakoze ko ngana bo kitwire emyaka bamaze ubwire bahererekeye gukora shows kunga hati noreba ngo kugira ngo deire ngo babiri bakoze mu hati n'ubagarikiye bakakora aho kubanza nza kubanza na Israelika ebiro 29 byo kwa kashatu enkumu 2025 nza kwa turi ari Nyumwengura Gardens niho turkwija kwa turi amahanda gwaza ntare ubwo ni Israelika so mu mahagire mu supporting abuko Israelika niwe abaterero sisikire akabatera shaha akabatera tankiri jita akabatera pasta nebindi bingi munonga so mu supporting museyo mushagice so nanka so bageta different ndebe ariko nanka ariko koza babatire cyesho ngwe cya different njo bakozise kandi cyesho ngure cyo nukorabo akakikona Max Pro ubwo nawo no mwisho ngozomani so muba supporting abana abo muba supporting mutakabro owakabro twargari Israelika ondijo okwasizeho so nungi yamani nibamweta Nikiri Kembo the Western Champion ubwo Nikiri Kembo the Western Champion akakoraho so ukakakikora kare kibere kitwiro bwire buringwa munonga so nawo kabire yajata nyine kugaruka nkareba hatwe haburiya kwisahati nimane cyagunyongereho nice kinyongereho yasharamo yajata kangari kinanye nkoresho ne testing ndebe na kankahi kandi Nikiri Kembo no mumanyane we afuterere Natasha akafutera umugango akafutera kiganye nebindi bingi munonga so argiye nawe yajata so yanje ninza kugiteka nisangiteko mu Ajip Motel aho muri mbarra ahasigara mwije mu mahagire kandi neza kubera uhebiro bitano okwakana so mbeni wahandike birebyo biro bitano kwakana atakagira handa hiwaza izoberi manyangu noza kwa ori musho ya Nikiri Kembo the Western Champion aho kuturu kurugango ko kureba bakora tanaje batyo hataho twareta mu ndisho wa gospel ubwo nyaza kuba na yetwa Jack Bweni Mugabe numumanya akabaterera twegarikemo twebiruguma nebinde zamba nebindi binje beshongoro nibinje munonga tinko basa kujya ngo mbagambe mbamariyo kurekana bakakora ko concert kare myaka yira munonga habira hwiro bwire mbenu so kwaga isena we yajata nanye ninyenda kupima mana hatinkareba omwaka gwe15 hatina kahi nyine manici nyongiriye koki none yanda kwereba hata yongireho ki yashara mu yareta concert ebiro 20 byo kwakana 2025 yo nangwa nesha kwera na Easter mwene so ngo kuba kugira ngo no kugashura ningira ngo ukuntu haza kuba hariyo na no kugashura utakabura yo ejo concert na agitera hari Nyumwengura Gardens still naho omurimbara kandi amahando gwaza Nyumwengura neshangwa wano torantare wano zantare ukuntu niyo kushangwa mbenu yo muntu aho rubona no mugambo ati ninza Nyumwengura ni side yantare batakaza kwiba kutoza tozando kashanga bafutoye toroza bakora byankazabe harwe abana ba bodano bamayane bakira kubabe yabiyimo batakumanya mu town akora byankazabe harwa kwetoza kora byahandi aceza kureta kugarra kuyonko mutwaro
so ne he ya wa kiro mutawuni okuruga mutawuni henyine aho kuboro hona bana kufutwara echamani 12 wabo ri mutawuni hagati shirinjoro rukumi bakufutwara bakusaho twarwo muri yeje yebero 20 yajya kubwemi ndisa kwasa ho show yakashija kamana aho mu western aha akashija ko baketa Truth 256 Sengerman akakashija niko tukwisha kukurasaho no tukwisha kukurasaho mushejo ogwe Truth 256 no kuza kwatebera na mukaga byo kwakana 2025 kandi yeye concert yeye ejo nitwisha ko batugitira mu University Edinburgh aho wanotora wabana ugaraka rwazibanda side ejo no kwata warga rwifaro uturuko ninga shwano rwo murti aho niho kubandaza University ini no turukwisha kuba turi ebirabo na mukaga byo kwezi kwakana so mbone mutakabara aho mushijo go aberataka kozere show seriously owo bundo bwa ufitera tero mbubaranka henka obo bire byo buronchironcho obo so ati nanda gukora show mbona nanishaba ko twachikoze we tukahagira ti Paulo nani njangu na hati rekabar ko twayerundana tukikora bwa Truth tumushagice bisima at least ko muhimisa wako ata Truth akamhagira akakora shaka rigayo nyencha kare ba manager management sezini nizibasa kurigeza igirengo konka western nari nikereka hari yabeshongozi umushongozi western wasafutira show ayuze kishaye kashabo tutakuze ni tukabateka musente ushanje niwe nkiyo nko mweshongozo ndijo bija niwe bakurebera konko shanje ngo rero ya futeri yo muhanda so mureke tuze tumusupportinge ayuze kishaye cyo ahasigara social media zikwate batambuze ababroka bagambeho dirata abandi bone ko baratungire hemerumu western industry bone ko ira kure mbene birabona mukaga utakaburo debeka ngo wazayo wa supportinga Truth 256 furuko muri yeje birabona mukaga nabajya ngo taro kumuraho birabona mukaga ebiro bibiri hatebye obangire ngo nenka bato ko ngate kwisha kuba batabo kuba shows iri mu different areas aho ebiro bibiri twine Robros ankore ninga shero ko cyakweta kanyankore kandi wabaterere akabaterere cyesho ngo cyo kumanyanka nyamate yabaterere cyesho ngo kindi nyamurunga yabaterera nebesho ngo bingi munonga bya Robros numbamaya so ogwe yabaterera kaitesi ogwe naisha kuba jini hebero bibiri byo kwa katano 2025 nayo still naisha kuba yo mu University ini na ineza ko yo mu University ini konka still ahabiro bibiri byo kwa katano byenyine hahende shusho na yo yamani yo mweshongozo mani bamweta Omega 256 abamani bamweta ngo Western Queen ningashi abari kumukunda n'abatakumukunda bona bamweta Western Queen so ogwona naboneza kubera hebero bibiri byo kwa katano 2025 konka yeneza kubera rugogo Kampala yoneza kubera Kampala yeye so ya Robros neza kubera imbara ya Omega neza kubera Kampala so ninyango ati imabafani nimo murasharemu abokuzo wa Robros mukazayo abokuza Kampala n'abari Kampala mukazayo ahasigara Robros kuna kaiza na Omega kuri akiza Western kayimukeka kwa ngo twachikorire rwegi rugogo so aba Kampala ko machikozire mukazo musho ya rwegi ekizura nanengira ngo na hata bari ko machikora mze no ya Omega na yo still ejire ahasigara ikintu cyongere kubonera no kugenda mu mesho akutora kurwo muri ejo nza kumura mu kwezoko kungana ko tukirento banganisa no basa ko ryaho reba hagire wagwamo okwezi kwa mukaga niko tukuza kumura mu tsitene mu concert so mboni wana ndafiterekanisa tebekanisa mu kwezoko rero hata mu kwezoko kwa mushanjo ebrabura na mushanjo aho still nza ko gakatugaruko mu ajipu nana ekibikire tukijunda ningashi noza ko mweta ketu mukiza wakuterere amagara wakweshongorere beshongoro bingi munonga kandi buboneye so ketu mukiza ogo no tukwisha kwa twine birabu na mushanshu byo kwa mushanshu 2025 ahasigara ogo ni hataho no twahikaho umukweza ko niko twahikaho so nabandi bakirende besha nabandi bakirende besha bakongeraho eco nicereka ki eco nikitwereka ngo Western as a Western nicereka ngo agent development ya man mu industry abo kubashanga ngo buri mwesho ngo hati buri yomuna yajya tikankore concert butari byo ngo notegereza concert nsakuzinzo mu yananka umwaka gona ukashanga buri mwesho ngo zatirisi na buri arga yateka mu mari ajati
kankore concert icyo ni cyo cyereka ngo hina mana gariyo ngayimuka hina mana gariyo ngayimuka mu industry ya western abakwana ishikaje no ishika ngo omubwire bwaba basacyazi akaruho basacyazi akaruho sister Charity akaruho abashisha babe bariyo ko nkabaje musiganafa nabandi rugimejo aha hati kubarigiro ko hija hazaho rugimeje yaba Rage Gioni Megatoni Matt Henry hakaru muba Penny Patra ba Jack Kazire ba abana beshongozi bakabari beshongozi binjaho bakabari beshongozi binje ejo ye system ejo yazamba nikirikembo bakabari mu system ejo ejo nayo yisha so hatariyo ne himuke ndisho asa kambaga mbere industry yanekura nekura mu steps obwire bwaba ragadi tubo bwaba kamiliyoni obwaba kamiliyoni tubo bwaba kenzo obwaba kenzo tubo bwaba alien skin ndibitana buri mubizi na generation yabo wanyitegereza so hati na western ninjya ngo gireba buri kintu omutumba kere kuba nekura nete ko kusigaza ebyane biri kwimikiramo ejana yakire byana ari kukura mpora so netukunda ko ndeba industry aba bato abagira mu industry maze myaka 5 mukaga nabo bari kwimika bakijana bakakora concert no bano reba ngo industry erene kura kandi kine kingwa nakushobora neje ima abantu bari kushira kumbuza kibuze kitinje na mugarike mu mbuze umuntu naimera ko buza ngo Rasta Chazi na Rage ngo no hakingo wa western weza ekibuzo cyo mureke kukibuza ecyo kibuzo tikine answer ecyo kibuzo tikine answer wanyitegereza tino ko kubasa kwemerera nkiwe okwe comparing nasho wanyitegereza emirembe nanka obwire tubukushana emirembe tekushana obwire bwa Rasta Chazi bya ruho tubukushana n'obwire bwa Rage bwa ruho wanyitegereza habo kuba Rasta Chazi obwire bya ruho akakwasire umubwire obwe na Rage na wayizire yakwata umubwire obwe kandi hata nabwo nogariko yebuza kunoja ngo Rasta Chazi roho mbwire obu Rasta Chazi karabe yabasize kukwata yo mbwire buriya obwire bwa hataroho YouTube hataroho TikTok hataroho WhatsApp hataroho Snapchat hataroho Twitter hataroho Flash hataroho memory card hataroho ki haro radio na yari nkemwe Radio West bizijaho bityo hataroho TV akakwatayo kureka ngo niwoko wanya hori national hana bona bamumanya babiri batamburiza CD yonka hati yabuze kuroja ngo mbwire ngo warho hato ngo izire yayishongoro mbwire bo bwa hato bwa Rage haruhebye byone binakugambira ngo bikaba bitaruho hati noje ngo wakabira ryata cyebuze niwe nkiwe so ecyo no comparinga emiri nanka rukushana abantu abakujije true nanka Rage na T Paulo ninga shina trusi ninga shinoha no hor kusinga bwa hati konkoreka kureta uti trusi na James Ganafa no huwa bere nasinga reka niwe reka kubuza ebyo je bakabuza Chameleone bamyango Chameleone ka yuna na Platinum no hacking wa Africa kandi bajango Platinum hata kurabireho na Chameleone yababuza yati oburu murembe nigwagwine kabaka wagu nimbasa ko nabiri hoburu ari nyenduho hati omurembo gundi hijuru ndizo kabaka kari kuba kabaka yar gaunije kabaka ndizo tukani habaro kabaka mutesa wanu na kabaka mutesa wadi kabaka mutesa tuninga kabaka ndizo banyitegereza itwe Chameleone kutwaganireho nawe akayati ati nyoku nawe mpika Tanzania nasanta stage nani za kuza stage baada ya Diamond Platinum no bare babanza stage bakabanza batagasa stage aza kakandika gamumje Chameleone kana gamumje akache nimekwa ko gamumje akache kana kama zamba Tereze mbagambere mujenka wo kuyagambere fegutari twazigere Tanzania botatu ka stage ne basoka ne baita Diamond bagamba muje mchamira stage mucha Diamond bachamira stage uneka de sawa zino kutoka Tanzania eri nengenda ko stage nengenda okuyimba uri watari kagamba Chameleone genda toka Diamond Chameleone genda niwe mbiga hai
omurembo gwa hati no gwa Diamond nuwe ine generation yo mu Tanzania. So omurembo gwa biguri gwa Kamili nago kaguruho bamwakire bamukunda omurembo gweye gwaho onyitegereza. So mewe bacha kumbuza kibuze cyo Regina Rasta cyazino wakingo wa Western ninga soha takaga kumbuza kibuze cyo nyangu nabashobora. Otherwise mwe bari munonga kandi nkore videography na nkore photography mwe bari kuteka musente program kibuzi kandi ni wondisho wabo ryoko uriko nafuteka musente mu program eji no basa kwisha twakira wabana ku sponsoringa program eji ninga shi kuguma tukurangira business yawe on program eji no za offices ziti za nkore media sigaro tensaritwe tukuma turanga business yawe turanga buri kimwe cyo gukora ahasigara ibintu bikugendera mu misho ba client baba bingi ba customer tunga bingi business ekurakurana ni ubu mugayiga bwabare munonga MC Mashoko ninye nkwene program ne kibozo taragaho